Watla kideshi para katau desrido bat kue lado. Balipat yalekai hakane ka World Cup la kacong kari. Udesrido uyalekai hakane ka World Cup na kabenta ka France kat ba kue lado na kabenta Ivory Coast. Udesrido udai orang yalekai ka France ubayalekai ka klub PSG. Bat la karo yu hakalai terjun arah jasan Angus France. Kat bau kuela do udai orang lekai bay lekai ka klub Strasbourg haka juga likuan bay lekai Desredo. Bad kuela do lekai pat hak Ivory Coast national team. Bad la kayo kuela do haka kat new tarik Oktober arajar ha Angus ha France. Henry balai pat bau kuela do ulah poy lekai nagam takari Ivory Coast na mark ni arngut sipara lakah ri France. Desrido na do baudang don sansnem karta lapen pau ya kasapi lekai football kabala penlong ya klub Rennes pansim hakata kapor ke baudang ri. Nang ta hakapor bau Desrido ulah daptang kedai karta ulah stang seban hikai yala ujung upara ukue lado. Kaba omla pat ban poi perkat bagi neki arngut sipara kin kelagi kelure lekai bapau. Klem da penjerong su ika kana ndrei kini ki arngut sipara krepen pawela ke jong kasap ke jongki haka bau kuela do ula jon haka Strasbourg haus nam arajar pusau kad bau Desrido syaka klub PSG. Kumta kini ki arngut sipara ki lekai la ke jong ka klub ki badai na Angus ki balaka nakakemi kabadai na France kadba okupapat ubadai na Ivory Coast. Kumta day hangne klasim banilekai ban mi madan om nakaju kari ndreu Desrido nakamta ka France na marka kemi kadai na France kadba okuela do nakamta ka Ivory Coast na marukupa udain Ivory Coast na marki rangelekai kila banilekai nakaling jongkari jongkupa lane jongka kemi. Kuela do lekai kum orang lekai din ka Strasbourg pat bunsin ulat dengru yak amban kum kapten hakane ka ayom baladep. Baka Strasbourg kelapoi semifinal ru haka UEFA Conference League. Kadbau Desrido haka klub PSG kabadai ka ladu haka Champion League ar ayom lenter. Kumta kane ka jing lekai perlok ka France persya ak Ivory Coast ka deru ka jing kendu persya kini ki arngut sipara. Kibai yalekai haka international football laka jong kari war laki day nakaju kari France kakemi kebadai na France kupapat ubadai Ivory Coast day naktakadaw bakila banjit yakan no kari ban mi madan haka international football. Bless you.